Hello, may ko inata. Ano yung RBCC Sunset Imphal Media Team rin na kasi am naman itong tanduan ko kadaw sa Milana sa igong puni may nila zengay may Christmas 2025 akani Happy New Year 2026 tong Celebration Committee Function Secretary ding na ba may ay pa blessing gang may rin na may ko inata ako kasok na nila zengay may Christmas le New Year tong greetings tay may ko na katipat itong may chile kazaw na ano rock may puy na Imphal kabam may kaday suna kabambam azu kau hostel kau university kau hospital kau rent kau kabam azu kabam may kagway ano kay luang thang talana ngay sam kang kataw sama may kagway tay ano Center Church kau kalulung na suna kung puni may nilazengay may Christmas hay that 24 nung kore kahol na 25 akani 26 ngan hay takay na bam puni akani ikum katan tungay hay that 31st December nung zingmang na nagkahol na that 1 January 2026 ngan hai ni tung rakai khau takai na bam pulit hai ani no pastor na zai lo milong khau ragong tung lakeng mai goi na khang dilau khang ti tu ti jang lau khang speaker gai me azu ni tang samlo na bam the zaulo mai chu lo mai ka goi rena hebi tung Center Church ko hegwang na ragong tung soyam kadam hai lan sam tho tu mi tung invitation hai media tung through krena mai goi na takau na bam mi tung the program tung details aniu tung description link ko hai ti lo na ba me mi hi zaw lo na me goi na gong sui na gong lo diu khang aniu ka loi na ka na ba mi tung the ka ting mik nong me goi na ta zaw hong sam khang na sang khan na seng thon na ba me goi na ta thon ku thai